siempre hemos sentido que éramos muy pocas chicas. Al final, que destacamos, que llamamos la atención. Dauz ikusita emakumeak zaintza lanetara edo gehiago bideratu behar diala eta gizonak edo eskuak zikinketara edo inteligentziazkoak deritzen postu horreitara. Y yo creo que también se nos ve poco. Cada vez más, pero la gente que se ve es joven, es menor de 40 años. Todavía no hay una buena referencia de una mujer que ha hecho muchas cosas en su carrera. Y las hay, pero no se nos ve. Gutxi gara, baina nik esango gero eta gehiago garela. Poliki gero eta emakumezko gehiago animatzen diren jendea izan mundu ontara. Gutxi ikusten garelako edo gutxi garelako kantitatez, kalitatez ez garela gutxi. Eta kapazitate berdin-berdinakula. Ez da gaitasun eza. Emakumezko edo gizonezkoek inteligentzia buru aldetikan ingeniaritzako lan baten berdin-berdin erantzun geike. Yo creo que no nos atrevemos a dar el salto a este tipo de estudios si no nos aseguramos que somos muy buenas. Lehen esan dutena, nik uste dut dela ogibide bat edo zeinek inaldauen ogibide bat, ez da beharrezko ez gizonezko ez emakumezko, danok erantzun aldo era berdinien, orduan animatu daitxizien. Y que no hace falta ser de 10 para atreverse y que una vez dentro que ya verán que es un mundo que es interesante.